त्रिपुरा एपेक्स फिसारी कोऑपरेटिव सोसाइटी नि बखाक्ति विजय दशमी नरेगे আগরতলা महाराजगंज साथेवा काशा काउंटर जेंजाखा सांगरंशाला काउंटर रांगमारी किसा बायनो तालबिदाल बेरनि आमानाय Koktumani bisingti Shaiman Khatrubra FX Fishery Cooperative Society ni bokakte BCR Shamino Regi Agortala Maharajgans Hatiwa Kasha Counter Chengzaka Shangrungshala Akawantaro Kisasa Rangmari Baino Dalbidal Vereni Amanai Strangshala Kasha Koktumni bisingti Shawi Kanaroka FX Fishery Cooperative Society ni officers drop Puilono Tripura FX Fishery Cooperative Society Limited ni Unginai Jotonono Hamsakma Te Tongthokma O Pujani upulokhe ya forjao bisibrum brum sini account ni bisingte sing ap halma hai taklai bosung ap halainai sini Tripura Apex Fishery Cooperative Society Limited ni account ni yaptikai phungni 6:30 ba 6:30 simi chenjaknai counter khuljaknai tesini counter ro amman thokman inka dumbuni katla rui tai Elis angke fatani a pula ani murok nong sai khana rangnai katla a 2 kg ni simi 2 kg 900 ba 3 kg ni kisa kom abongkha kg proti 300 taka ke phaljaknai 3 kg ni simi te a kotoro katla dumbuni a amongkha 400 taka kg tai ruit a dumbuni ruit a 2 kg ni simi 3 kg ni se kisa kom ওজন abongkha 250 টাকা তে 3 kg ni simi te a potoro aborongkha 350 টাকা কেজি প্রতি তাই ইলিশ আবো মানথক নাই আবখাই চিনি কাউন্টার ni bisingti frozen fish abongkha 800 গ্রাম ni simi 999 মানে 1 kg ni se kisa kom abongkha 1100 টাকা পার কেজি তাই 1 কেজি ni simi 1 কেজি 200 গ্রাম ni kisa kom abongkha 1200 টাকা কেজি প্রতি 1 কেজি 200 গ্রাম ni simi 1 কেজি 300 গ্রাম kisa kom abongkha 1350 টাকা কেজি প্রতি 1 কেজি 300 গ্রাম ni simi 1 কেজি 400 গ্রাম kisa kom abongkha 1450 টাকা তে 1 কেজি 400 ni simi 1.5 কেজি জরা abongkha 1500 টাকা কেজি প্রতি o aro chinoro manthok nai sini Tripura Apex Fishery Cooperative Society Limited ni angkha executive officer Tripura Apex Fishery Cooperative Society Limited hambai jotonono khulumbai ka Praza khoragole nishimi pronamni kokthum chini khorang